باجار دیرسیمê di nav bajarên Kurdistanê de ji bo gelan xwedî cihekî gelek taybet e. Sedema wê jî ev e ku Dêrsîm bi dîroka xwe ya siyasî, di warê nasname, bawerî û çandî de xwedî serboriyekê balkêş e. Ev bajarê ku di her serdemên tarîtiya dagirkeriyê de hembêza xwe ji berxwedêran re vekiriye, bi çiyayên xwe yên asê û bi xwezeya xwe ew parastine. Bi taybetî dema peyva Dêrsîmê derbas dibe, di serî de xwezeya wê tê bîra mirov. Lêbelê Dêrsîm ne tenê bi xwezeya xwe bisînor e. Gelek bermahiyên dîrokî jî li gel tevî pêkutiyên ku bi destên me tên îro jî bi hebûna xwe Dêrsîmê watedar dikin. Di rêvîtiya kevnewara ber bi Dêrsîmê de em ê li ser du ji wan bermahiyên kevin bisekinin. Yek Keleha Pêrtagê, ya din jî Keşişxaneya Ergenê ye. Keleha Pêrtagê wekî ku navê wî de jî tê fêmkirin, li navçeya Pêrtagê li ser girê li Rexçemê Miradê cih digire. Li gorî lêkolînên ku hatine kirin, di serdema Urartuyan de keleh hatiye avakirin. Ev yek jî tê wateyê ku ev bermahiya ku hûn dibînin, xwedî çîrokeke 10,000 salan e. Herçend îro wek kiravekî we pêşwazî bike jî, Keleha Pêrtagê di rojên xwe yên berê de ne xwedî vê dîtbariyê bû. Lê piştî ku bendava Kobanê hat çêkirin û avên bendavê li herêmê bû serdest, girê ku keleh li ser hatiye çêkirin wek kiravekî di nav avê de ma. Ji ber vê jî hêjayî gotinê ye ku xwegîhandina vê kelehê bi keştiyê pêkan e. Dema em rûpelên dîrokê yên di derbarê kelehê de vedikin, her rûpelên ku em çavên xwe lê digerînin ji rojên wê yên zêrîn heya îro nîşan dide ku ev keleh xwedî çîrokeke bi çi rengî ye. Ji Urartuyan heya Persan, ji Helenan heya İmparatoriya Romayê, heya Osmaniyan, her şaristaniyên ku li vê herêmê bûne serdest, wekî ku bêjin em li vir bûn, me ji bîr nekin, şopên xwe li ser vê mîrateya dîrokî hîştine.
لگوری لیکولین دیروکناسان کله جبر جه خواه دنافبرا باجار درسیم و العزیز خودی جه کی استراتژیک بویه. شارستانیان کل ور بونه سردست لگوری پیدوین خواه کله ساز کرنه و وسا بکارانینه. روش هاتیه جباوریان رجی دری خواه وگریه. روش هاتیه بدیوارین خواهیم بلند پیورا خواه بارگه لشکری جی بجیه آنیه. جبو بگیرواره جی ده هر سردمه ده راستی رستوراسیونه که هاتیه. جخوا او یک ده شوپین سر دیوارن ده جی خود ده در. گورین کو یک بی یک به کده که مزن هاتنه هوناندن لگل ریویتیه که 1000 سالان ایروژی بدیدباری خواه هسته که نپنید میجی مده ده دعوا کرن. هر سال به سدان کس جبو وی میراته دیروکی ببینن بر خوددن نافچه پرتاگه لی مخابن اف کلها کو هر آلیه و هیجای دیتنه لگل توی تایبتی و گرنگی خواه مخابن ایرو قدر و قیمت و بقاس بنداوه که نای دیتن.
آوا بنداوی یا که دردورا کله دورپچ کریه و وکی دستکی وی دفتسینه نشانه ویگیه. هرچی قاس کله بسایا گره که لسر هاتیه چکرن لسر پیا بجی هکه روش به آوا بنداوی زیده ببه و اف میراته 1000 سالان جی وکی یندن دبن آوی دا بمینه و بفتزه. وکی ده تکیتنا برنامه ده جی معانیزمین اردنگاریا درسیمه دوار دیروکی و خوزایی ده خودی گلک چافکانین هیجایی دیتنیه. یک جوان میراتین گرینگ این هرم جی لنافچه خوزا تیجیه دگره. جوه دره را دبیجن کشیشخانه ارگنی. دیوارین هلوشیای ینکو هندبینن ده دمین خوین زیرین ده جبو باوریا خریستیانی و یا علویان خودی جیه کی گرینگ بو. تایبتیا ور اوکو کشیشخانه هری مزن آباجیره. جبر ویجی دناو پرستگهین هریما درسیمه ده اف در خودی تایبتیه که جدایه. د دربارê çêkirina wê de hîn daneyên dîrokî dibêjin ku ev mîrate di sala 975 de ji aliyê Prensê Hantzît ve hatiye çêkirin. Di daneyên Êrmeniyan de jî tê gotin ku perestgeh di sala 1453 de ji aliyê Baron Areşvah ve hatiye restorekirin. Keşişxaneya Ergenê piştî ku tê çêkirin wek parestgehek û perwerdeyên bawerî dida jî tê bikaranîn. ده همان دمه ده هیجای گوتنیه کو ده 100 سالا 15 ده جی اف ستارگه باوریان جهلبرین و پاراستنا هنر رجی مالوانی کریه. د سالا 1705 ده لور شواتک بکتی. جبر و شواته بانی میراته تخاری. تخریباتا کو لور بکتی جی بوان سالان و دست بیدگه. جوی دیروک شون و وکی گلک پرستگهین باورین جدا اف درجی راست تخریباتان تی دا کو حیا روژامه جی اف یک دومه. سه درین کشیشخانه جه تخریباتین کو پیک هاتنه پاراخوا گرتنه و مخابن هلوشیانه. پشت گل ارمنی به دار زوره جه اردنگاریا درسیمتین کوچ کرن، گلین خودی باوری علوی، پیروزبونا و میراته بربچاف دگرن و خودی لپارسگاه ارمنیان دردکوین. پشت را اوجی وک پارسگاه کی بکارتینن. جبر وی کو کشیشخانه ارگنی هم جبو باوری خریستیانان و هم جی جبو علویان خودی جیه کی گرینگه.
Di derbarê vê keşîşxaneyê de gelek gotin û tiştên barkêşene. Yek ji wan jî ew e ku şêneyên derdor bawer dikin ku dîwarên dêrê nexweşiyan re jî baş tê. Lêbelê ev di warê zanîstî de tu bersivê nabîne. Tenê wek baweriyekê li herêmê bal dikşîne. Her sal bi taybetî di mehên havînê de gelek kes berê xwe didin navçeya Xozatê, keşîşxaneya Ergenê. Bi taybetî ji aliyê Ermenistan û Êrîvanê dîroknas jî di nav de gelek kes tên serdana vê dêra kevnar. Heya demên nêz jî kesên ku dihatin li vir peywira xwe ya olî bi cih danîn. Lêbelê ji ber texrîbatên ku pêk hatin, ev der êdî wek mîrateyeke dîrokî hewl dide li ser pêyan bisekine. Li erdnîgariya Dêrsimê wekî keleha Pêrtag û keşîşxaneya Ergenê gelek cih û warên kevnên ku bi çîrokên xwe hewl didin xwe bigihînin nifşên nû hene. Mirovahî hewl dide ku wan tune bike. Ew hewl didin ku bi hebûna xwe dîrok û pêşeroja me ronî bikin. Ev yek wê heya kîngê bidome û encamên çawa biafirîne em nizanin. Lêbelê berî ku ew yek bi yek tune bibin, divê em çavên xwe wan bibînin. Lêbelê berî ku ew yek bi yek tune bibin, divê em bi çavên xwe wan bibînin. Bi vê yekê be belkî hesta parastina wan di dilê me de xurttir bibe.